Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Benal din bang ilmu pagbisara? Kulang pa ito ilmu ko. Sumubuan yan bilang mag-anad-anad nga dya, nahang kanituen tuo si Deluhan bi nga heto, na bang niya tumawa na edo tinigimon sarta binagbigan din aman Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya sala na maisip kam patawaon di kita di kaam labi makatauhin, kaam labi matauhin. Ku itu kabayaan ku pangurung si kita di kemonin atau kan binasahin ini pasalan asyam. Kaya kita di ku itu kemon dalam bulan Ramadan na gaya pa hindi makaine. Bisan ni magbalik-balik binasa pasalan Ramadanin bang ine mawajib sigitehin bang ine mapato tininggalanin ien pa inte gaya makaine duk labi hape bagi pagpaisemin makamufat sa may bangsa ini kemuminan. So ini terbesar Allah subhanahu wa ta'ala, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Umus kitab tu, kitab binasar tu, ini pa ini tafsirul ushril akhir min al-Quran al-Karim min kitab Zubdat al-Tafasir atau kan min kitab Zubdat al-Tafsir. Kitab ini nen may jamaah kaulamaan mga hinangihin tu sa Saudi serta kitab pa hindi halap kitab mu'tamad, kitab talib masane kemon muslim. Kitab ini nih usku itu pasek kitab ini si asyam ini te siyami asyam katakan terukimon pagpuasa. Gini pa inte tarifante lugatan istilahan pergi katakan terukimon ini inte maknan o hinang to si bulan ini. Yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin aqilin balighin qadirin ala as-sawm ghairi haidin wa nufasa. Wajib painte kitab tu wajib pamuasa si bulan Ramadanin si tiap-tiap muslim ini tengah-tengah syurut aqil, ngakal, makahati, baligh, umabot pa inte umulnin si sinul bulong, qadir ala sawm, makagees muasi, ghairi haidin wa nufasa. Bang kaniyaan na liru ini si medende ga haid atau kan ga ketikhan nifas. Wa yu'maru as-sabiyyu bis-siyami in ataqahu liyata'awwad alayh. Duk may makanak mariki-dikiin ga pe umabot si sinul bulong dinaag sa muase. Dinaag muase supaya anad muase. Pagpainte takayan ero. May umul 7 tahun, may umul 8 tahun pa siyang bang takayani na subay inanad pa inte tinapuwasin. Wa yu'lamu dukhulu Ramadan bi ahad al-amrayn. Duk
kinatauhan pasik na bulan Ramadani si atas dua parakala si kaisa ru'yatu hilalihi bi syahadati muslimin adilin mukallaf walau kana ulta bang na niya makakita bulan Ramadani bang na pagbuha bulan Ramadani niya makakita bulan lay bisan nambuha bisan pedende bang kanianin muslim duk adil duman duwe mi apa inte mag-inom tuwa hap do painte pagagamanin si mi pamayamte nay inti nay ma painte syahadat nalay subi kita muwasi bang na niya magsyahadat painte tatite ko bulanin mukallaf siguro sa mukallaf atinin mukallaf wajib si iye magsambahayangin ataw kan ngakal iye do umawot si sinul bulog iyan natin mukallafin. Si kedua pagkakilalihan to pasok ni iyan bulan Ramadan ikmalu syahri Sya'ban 30 yawman. Ikmalu syahri Sya'ban 30 yawman. Bang ne kumpleto iyan bulan Sya'ban 30. Wa yabda wujubuhu min tulu' al-fajr as-sadiq ila ghurub asy-syams. Duk magtagna kawajib iyan magpuasahin kawajib iyan pamuasahin amban pagwa fajar hab asidip mataelew wala budda min sawm al-fard min an-niyyati qabla al-fajr duk subairu sab syarat dusab subairu sab niya bangkanian puasahin puasa fardu dehelo iyan amban pagwa fajar namana nila isiin bang pinuwasahatin puasa may sunat do puasa 20 puasa Ramadan lay atau akan may puasa elaw isnin do khamis pigi sunat pang puasa elaw isnin do khamisin na bisan na gay magniyat delo man pa buwa fajar bisan na magniyat sa pama may sa gwalo ni nabihin kaniyani sa iyo bangi makabati ko sa gani akinakan si luma napay na ini saim muasa ni ko ba ini yan bang may puasa sunat siya pang puasa wajib sige kay magniya tamang sangin late ubus palato ito si mufsirat as-sawm ina may makabatal puasa pag natag na makabatal puasa pa inni al-jima'u fil farj وعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فمن لم يجد فلا شيء عليه bang ahin para puasi andani iyan makabatal puasi bang ahin para puasi andani na labi aula pa inte bang dumay nasisigi anda labi aula ahin para puasi si dente iyan maglamod nila ka haram pa inte para buwa nila duk haram pa inte si bulan Ramadan kung sino makahinam na iyan wajib si ngagantian elo pa inte tabatal na iyan duk si kadue wajib si magkafarahin ini kafarahin sa iya pagkafarahin wal kafaratu hiya itqu raqabah magpalet pakew nabuwa ipon so ibigay ko ito kanilong niya kanya ba ito may ipon na diretso ni si kadue ito kung sa pa niya nang ni si kadue ini si kadue kung siya mo syahrayn mutatabi'ain muwasi kita 2 bulan magsusunod nabuhat mo naman 2 bulan magsusunod kung bekat sabihin na balik okay sharp life yung magsusunod bakit makapuasa 6 bulan ubos bekat okay pain mo kita sandal po na magbalik sa piman po kasi magsusunod pa ito 2 bulan ulit pamalam yastati fa it'amu 60 miskina na sinisili maka-guess muwasi yung bulan magsusunod ulit na makan hadya إن هو مسكين فمن لم يجد فلا شيء عليه nasi so gay makagees pwede gay makagees makan إن هو مسكين na kaniniya sige
Sebagai may mana na ganini as iwe. Painte perempuan si anda bulan Ramadan lewe para kala murah, para kala painte simpul-simpul baik. Para kala haji menamal PGWE pinapardu Allah Subhanahu wa taala sikiti magkafarahi at quraqaba. Us siyamu syarain matatabi'ain puasa di bulan sunod-sunod. Iyan may painte para kala lampu, para kala murah ini. Si kedua inzalul mani بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء ولا شيء على المحترم. Bang dan buah ahin tabian hijrian untuk pergi kita mencari magga iya mesti agama itu di para kalapente di tip bang tinempay ang akal di tip pa bisa sini sa itu sini pente kaikahan semua pergi agama na kita mencari pag kalimanan itu ilmu semita hati tiap-tiap nama kita tiap-tiap nama wajib sih menguasai semita hati inzalul mani bangahin paguan mani kata hadis mana mani bisa bertakbilin atau lamsin atau istimna ini nih sababan paguan ini sababan paguan ini malaikat yang bangsa painte ihtilam bangsa kataginip sa mga tuli kataginip na bisan pelo kanya painte sa nilai siin dan yang paling wajib siin. Sika telu al-akl wa syurb muta'ammidan. Bangahin mangan duk nginum tiap tuturan. Semoga ni bang takalupane na bisa PS so bisa painte pinggan ni pelalay ni batao usin bang dukanian ni painte gata isin na ini makainin atau kan pinuel sa ini mo sa uwi dinakmangan serta painte maka mula si baran ni mangiging mangan na menjadi mangan si painte sin halan ni duk ga niya painte wajib si tabus ni puasa ni ga niya wajib si painte magbayad duk ga niya kapar untuk Sika empat ikhrajud dam bil hijamati atau tabarruk. Bangahin paguan laha. Bangahin paguan lahanin. Paguan lahanin bil hijama. Ini when may pinatukit si bukod pagkala laha atau kada tako naiin painte ini bil hijama. Atau kan magtabarruk murungi laha. Murungi laha si painte niya kailangan silaha wa yamuru na makabatal in ulama. Amma al-yasir lit-tahlil aw ma kharaja bighayri iradatin kajurh wa ru'af fala yufsid as-sawm. Sumagwan bang laha mapagwain kulang do so pama paine lit-tahlil inayaman mang ini tay plaha ni pigi mang tay plaha ini pinyaman kulang itu lo na gi makainin atau kan pagwa lahanin dumain bayak ni sa pamay bakat na gi makainin atau kan pagwa man ni kulong ni sinugusog pa inte na gi makainin gi magkas puasa ini si kalime at taqayyu amdan bangahin pagwa ni lembaran ni tuturan utaan ni nahin batal pa inte puasa ini. وإن طار لحلقه غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل لحلقه ماء أو فكر فأنزل أو احتلم أو خرج منه دم أو قيء دون قصد منه لم يفسد صومه. Itu nih masalah aja paling kita tambah ini bangia paasik parialin makellen ni bagumbun atau kan ini nih dapat ukuran nih atau tamamma atau stanshak atau kan gunggum atau kan pasek nih mangime mo magubo pa inte pasek ni si ulung ni buhay us pasek buhay lagi palim pa inte baran ni ka pinturan na iba inte magkat wasen ni atau fakkara fa anzal atau kan mikil serta pagwaan ni pa inte man ni na pa inte magkat wasenali atau ihtalam
atau akan naginip po painte lul aw kharaja minhu damun aw qay'un duna qasdi minhu lam yafsid sawm atau akan pabuwa pawani laha kapag uran ni atau akan muta kapag uran ni na di magkat puasin li us paine wa man akala yadhunnuhu laylan fabana naharan fa alayhi al-qada sini mangan us kanalin ang kanimangan ni pagi kanalin sangin ni ini ko ello hati ello pe na niya painte mabaydi ang qada betat me isang ampat be isang ampat ko kuha pa kan isang lini niyan makabati sa mga tumuli niyan makabati pag lindim gaya mag taapod ga mayam delos pagil lindim ni magpinimangan us yuhati ello pe nain wajib si mag qada'i magbayani pagil ello pe ومن أكل في الليل شكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه sini sab mangan sangin magsaksak di makinataw-taw bang sangin pigi bang ellew niki na ga painte matal wasinili pigi asal-asalin sangin pi wal aslu baqa'u ma kana ala ma kana pigi asalin sangin pi na sak nili gay painte kinarehelo ban yakin aman mabinali ini temo binali mang painte sangin pi mo painte mi sa telo sangin sa pagdirihan mo kuha ni kajari atau basta sangin be na mabinali sangin pi so mang ellew mang painte bos asar magduruwe na mabinali ellew pi gay kinay mapagduruwe وإن أكل في النهار شكا في غروب الشمس فعليه القضاء sini mangan ellew sa pagburuene bang pasik bang pasente de kelo mangga peke us mangan ila si painte kalani na wajib si ma magbayad us palatan kita si masalah sika telu ahkamul muftirin may hukuman may jinari sisiye yan yung mamuasini tagna يحرم الفطر برمضان على من لا عذر له haram jadi ke menjari ike basta-basta mangan si bulan Ramadan si painte telu pulih ini mangkarunia udur jadi ke menjari mangan mangkarunia udur haram ini wa yajib al-fitru ala al-haid semua ini wajib sab gi memuasai si haid atau haid painte والنفساء بالتغنيفس وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة itu masalah ini wajib bisa memukai si tagahajat si kinakan seumpama itu misal liinqadi ma'sum min halaka so pa iya magkailangan ni kabasan magkailangan ni mangan supaya ta awinan ni ta palapas ni painte matapit si kamulahan ni sa ini hantang ni sa pa may niya alembo atau niya databang kaus bangka nilay lesu painte lesu bugitaw palangi dalam painte dalam tahi ubus ngawi sa miyan ngawi bugitaw nabuka ulay muasi keo
Gay tagi-es no pili palangi mangiray ko makainumbog eh. Naiin wajib sikaw dumin na sunna, dumin at mubah. Bang kiyo tao palangi, wajib sikaw manginumbuhi supaya niya basag mo para marabang ali. Nasa sa pagmipay niya eggas, niya miyara tame luma, ubus eggas, lumain. Buka ulay, lekakan gawa niya basag-basag mo. Gay tagi-es no, mamanay lumalay, bang ikaw makainumbugin na wajib sikaw manginubuhi duka jata palapas mo pa iti aling. Wa yusallu al-fitru li musafirin yubahu lahu al-qasr idha syaqqa alayhi as-sawm. Duk sunnat gay mamuasehin siya magtulak-tulak. Bangkanian pagtulak-tulakan nalay, bangkanian pagtulak nalay, maka bangkanian pagtulak nalay jinari lis yene magkasar sa bahayangin. Sumiente may kinasar sa bahayangin, sumiente may jinari sige magkasar sa bahayangin. Pagkatila may ulamain, pinain, kemon, safar, kemon, pagtulak-tulak, bang alin na ni pagtulak-tulak si painte ada painte kuman li, bang ni pausa nila, palingan nila, inalinan ni si dambu kauman nila, pagtulak na yung musafir niya, manjari ni si magkasan. Us niya sa magpain sabi, palabi ang ban, painte 80 kilometro, hindi mo libo 85 kilometro, ito 85 kilometro, iyan painte may manjari si pagpusing. May manjari si magkasari. Namang manjari siya magkasari, sinunat na siya, painte mo bukain, hindi mo muwasin sa tubo ng Ramadan. Pandakte, bang sa pama, kung may kita ito, Syria, ubus sa Pilipinas kita, na jinari na si kita mo bukain. Manjari ko yung muwasin niyo, ubus may kinabayaran na painte mo po sa Ramadan. So ito pa ini, idha syaqqa alayhi as-sawm. Bang paine kunit siya mamuasingi. Alhasil manabistaran nila bang dugay kunit siya mamuasingi, gay sinunat siya mukain. Namame ko ito sa upama sa Pilipinas kita dito pa usa kita man lumate mag zakatan do usted kala si airport paasik pa manay pa ito para ang plano kung niya lai buhat na magsayin ito si kitab ito gay sunat siya mo mabukain pagay karon niya lai masakka karon niya lai kasigpit so may dumay sa mga nanay gay manjari muka manjari sa muka so may dumay sunat siya mabukain mubah manjari siya mabukain so magwanin bang niya pa inte lai kasigpit kung may painte maglengan kami ito ang Makkah bisa magsayara bisa magsasakatan masih pagkaungitan so ellew panas lagi din may driver unit na iin sunat si painte din mga sunat wali mariyadin yakhafu ad-darar duk sunat dusab mamukain si aasaki tinalaw ko painte magkaat barandin atau kau mula ko sa kinalay mangiging muka kau nambahi grabe sa kinalay mangiging muka na iin painte sinunat si ima mukain wa yubahu al-fitru li hadirin safar athnaa an-nahar duk manjari dusab mubah ne yene pamukain si gape umusa man lahat ne gape umusa man lumaan ne sumugwa ng ELA magniyan usa si painte si elumiyaan so kama koy sumu magniyan ko usa hap Makkah wa sa katawan sa pamag driver kunit
kunit pag kita muas si 20 si silalang kuitan niya pa ito masakkan nila na manjari ni kayo sumisalong kayo kayo umusa manjari ni kayo pa ito muka manjari ni kayo muka gisa pa ito wajib wajib sikaw sa mga kumuas pagi siluma pagi wasa us mikir kayo muka niya na silalang tayo bisa itu siluma magdukyo magniat asal kung niat kayo pa ito usa magtulak-tulakan mulai nilai masyarakat nilai kesakitan na in menjaring ke muka si rumah itu walihamilin wa murdi'in khafata ala nafsayhima aw ala alwalad duk mubah harus hukuman ni si bedeng duka magpasuso bangkanian duangan niaan kinalaw si barande sa pama abeteng le kinalaw ko magkaad atau ka magkaad na kanak mangigimangan na iyan manjari si mukai pwede iyan si beteng o magpasuso manjari si mukai وعلى جميع القضاء فقط يكسكام ومسبوت تلين واجب سيسيه magbayarin dambu elew ta pemukaan dari atau kan dulu ini ta bukaan din wajib sih sudah jadi nanti ini karena ini wajib sih seperti semoga ada bang paite delulei bang maparumo si andali atau si dendeli na ini paite lagi apa وتزيد الحامل والمرضع إطعام مسكين لكل يوم إذا خافت على الولد فقط. Usi pasaran betting iko ama pasusu bangkataleo din sinakanak leiru sinakanak leiru na muasisiye niya tambanin it'amu miskin likul yawm makan siye si tiap-tiap elew kabukaan dali miskin balik video bangkanian katalew dali si nakanakin gabi pa din niya katalew si barande okay barande lay kanya problema ni semua kan katalew din si nakanakin na mua pa item magkaba gantian de ini lo ta bukaan delay makan si tiap-tiap lo pente bukaan dengan buah pente dua mau wajib sih muase ngaganti makan tiap-tiap buah lo pente buah miskin semoga yang pang katalewan dari sampai jebaran deh semua may abeteng kustal mustahil atau kan kunit atau kan yang tantu makul bang jadi tinalo sila kanapli sampai si barangnya pegawai bang mekat nak natin sa paye likaw iyan pa yun semua kan bang si murdi alay si den magpasusuli na kustal pa yun menjadi kay tinalo si barangnya menjadi pa yun ganyan talo si barangnya tagay sa mga sin semua kan mangigimangan makasi nakanaki tinalo si nakanaki kawagkaat na iyan pa inte kustal ma'akul lagi menjadi nama wajib siyahin muase magganti makan ng buah tiap-tiap dahil lew ng buah habis wa man ajaza an siyami li kibarin aw maradin la yujabuhu fayut'imu an kulli yawmin miskina kung sinisine kay makagees muase sabab sika bahi ni atau kan sakin ni musakin ni gayde ina si ase kakule ni masakin ni na makan tiap-tiap dahil lew dan buat miskin wala qada alaih gananya baik isa sihin makan tiap-tiap dahil lew dan buat miskin ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه القضاء فقط duk sini pina
Sini-sini takakaba ya, niya wajib, niya painte ketinggalan yang ban eleu Ramadan lei, sapama ko Ramadan itu, niya ketinggalan te, seleu itu, ubus ga kakabaan te, ga tagies te mairan, sampai tek Ramadan balikin, na mewajib siyehi, mua sejari eleu, bang painte ga kapuasan dengan ban Ramadan itu dari eleu. Iya dia painte ini ga kapuasan lei, ini mewajib siyehi, bang painte ta'abut hi Ramadan, niya qada ni. Niya patut bayaran ni us, gak kabayaran ni sampai ta'awut Ramadan balikin. Bang duit dalam udur, hangkan painte gak kabayaran ni bagi niya udur ni, sapong may akin nalabus pulang painte kinakan ni, inuan kinakan. Na mewajib siyehin bang ni ilumuas, bisa pergi Ramadan painte palabi, mewajib siyehin bayaran ni dia painte elu ketinggalan ni. وإن كان لغير عذر أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. Sumugwanin bangkanian painte taakhir nilai hangkan painte taud ni Ramadan balik. Taud Ramadan balik. Qada ni painte qada ni mugaruni udur ni painte ko aja mangan pag haman-haman painte hangkan taud Ramadan balik na mewajib siyehi muasih makan. Muasih itu makan tiap-tiap dan buah tiap-tiap dari lo painte dan buah miskin. Painte pandaknin masalah yene gamang kaba mugania udurni sampai ta'awud Ramadan balik magsalin masalah yene dende hamil, dende betting atau kan dende magpasusu, tinalo kata si anak de painte, tinalo si anak de kau magkata anak de kau niya painte, kau magkasakihan anak de atau kan niya katawa anak sa sawan painte pasusuri atau sawan di simakakan na magsalib sa lain, dut masalah ini. وإن ترك القضاء بعذر فمات فلا شيء عليه. Sine-sine bisa ga magqada sa papanniya udur ni sa pama gaya muasi si Ramadan itu sa pubahangi ubus hanggang ikamuasi saki ubus painte sampai bulan mapasunuyo sampai bulan balik gani apa inte lugal ni muase saki pigi painte tatu habbaran ni sampai mati ye na gani apa inte gani wajib si ini maafu. Wa in kana li ghairi udhrin ut'ima anhu li kulli yawmin miskina. Na bang gani anin tawti kamate bu iya le makages du gani apa ni gani udhur gani ujul ni so pama Ramadan ini kaya muasa pergi sakit semua kuanin bulan UN atau kan bulan balik sampai temate ini bulan niaan hap nebaranin maka guys ni muasa semua kan kaya muasa sampai tabut mati paite niya qada sih gak qadaan ni bu garunya ujul ni na me awliya ni paite matatuin atau kan anak ni makan tiap-tiap elu gak kepuasan dari buah miskin. Wa sunnah li qaribihi sawmu ma fattara fihi min qada'i Ramadan. Sinunat dusab simi usbane, simi matatoe, simi anak, simi pungtinaine, muasihan iya si painte elu gak kepuasan dari qada' bangi painte mufarrad bangi gak muasih bukan yang ujul ni sampai mati na sinunat dusab si me usbane muasihan ini sabon ni alime gak kepuasan si Ramadan saki semoga gak ginanti anak ini bu iya lima kali isni sebulan sati sebulan mapasuno li na sinunat si me awliya ni si me painte usbane
matatuloy pa ito labi awla anak sinunat sisi mo siya niyo wa sawmu nadrihi wa ada'i kulli nadri ta'atin anhu duk sinunat usab si me awliya ne mamuasihan yene puasene nadari bagi magnada paine muasi ko telumbahangi niya pipaite janji ne us mati ka atuni ni janji ne lay ga atuni ni paite puasemian na sinunat usab si me awliya ne si matapsihin aklibai mamuasihan paite telumbahangi وأداء كل نذر طاعة عنه دق من هجا puasa كم ini basta janji ini sinunat si awliya nilai ma numan painte janji ini niya sa upama ma painte ngajanji dia painte magsadak ako sa pungibo si amiyaan atau sa madrasaniyaan atau sa masjidniyaan na sinunat si matapit siyehin ma nunay painte janji niya ومن أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء نهار رمضان لازمه الإمساك سنة أقضو بساكو من كتاب ينجر شراك وإنت مسائل الكتفية أتوقع مسائل الخلافية كان يجب باسك لا شيء كاب سابين نالي نمو مسألة itu sindue me istihadat sa itu istihad me kaulaman tuhin nania me kaulaman sindue dumay sa itu me painte bisararin nakam ne kam nali ne edo bisa painte labi matumawa si pamayambi ako to ito painte masa-masa magmano niya painte tagis ninanahan sine tapamuka sababan niya udur ne ubus tahala ni ujul niyan si el Ramadan limpe na patut si iye mamuasihan iye ni matalipi aman eleule sa upama pedi teknik usda eta pamuasi ubus pagletu eleu nasal masakan di mana-mana masakan yang mana bisa pengubasan bisa kita magtrabaho sa makakole na bain matulog kitab tu supatut si iye di mga paite dabong elewle paite amadleto sampai kuhap ne patut si na ako ni pinain tuloy ka sa dalin ne pigi me kalau masih duit itu men saya وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لازمهم القضاء ولو صاموا باقيه. Itu kan masalah besar. Bang mag-Islam kafiri atau akan suci ne dan buat dende baite mahairi atau akan kolek ya masakin atau akan tekan ya magtulak-tulakan atau akan balik ni dan buat anak-anak marikinikin si baite dan pungelew atau akil al-majnun atau akan mabinelewin maka ngakal ni fi atna'in nahar si baite si elewley paite meletu elew siam sa sampu wa hum muftirun uskanian dele dasi muase pigi bang me paite me majnun lay sa kini muase so bang me nakanak marikin lay mau dunia muase atau akan paite me musafir lay bang paite musafir le bang asal muase
bang dosa muasa kan isa atau kan nak marikini bang dosa muasa kan isa semua gua ni bang sopama memukai bagi painte bang ne zala udru bang ne tahala ujur ni dekat si masakile teu painte tapi masalah itu masalah saya ke mon masakihin bang painte tahala ni sakinin bang ne kolean tahu cel letuel leu na wajib si memuaskan dapung eleu dia nesero sa mamusafir painte memukai bang ne tek kasi luma letuel leu wajib si memuaskan dapung eleu dia semua ni puasa ni biar ibu tabah masih Rusia sebagai gantian deh ini dari loli. Ada orang ni wajib Rusia sebagai memuaskan painte dari loli sebagai gantian dia. Walau sama baki bisa pergi puasa dalam pengelau deh painte saki us muka ni tahu tu eleu hala ni sakinin us pinosihan ni dalam eleu ni na masiru suwi bayran ni pente eleu ini na saya usap busati pente mukai saya usap bineleu pente bineleu makasayu ini bang makasayu pente eleu atau lisak siam wajib sih sebagai memosian dalam eleu ni semua buat ni ian baleruin ginuna suwi rumah ganti anda. وليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه. Duk gay manjari mengganti, gay manjari ginantian, si sine jinari si memukai. Saya tentang nilai sebab marambua musafir atau kan sapi, us gane muasi. Nagi manjari paine sila buat gantian ko kuasihan aku elawini siapa ko sa Ramadan paine ni aja paine utang ko dan buat Ramadan gantian ko kita siapa mo paine si anaknya atau si amani ni menjadi bisa be jais bisa be jinaris memuka painte si elaw kimat ginantian la siapa mo ko itu saki na us painte gani muasi na gay menjadi dia mencari ini adalah dia ini si painte puasa Ramadan yang sudah puasa ini musim ini. Ini tu painte las hinapusan masalah ni kau ni tahu temi 10 minit atau kan 5 minit sama-sama temi dia painte saum tatawwu. Ini si masalah keempat nih, saum tatawwu, me puasa sunnah. Afdaluhu, teman hak puasa sunnah, saumu yaumin, wa fitru yaum. Muasi ke udah eleu, usmuka ke udah eleu. Tidak ganti-ganti. I teman hak puasa sunnah. Kue inte tak puasa Nabi Daud, sen puasa Nabi Daudin, duki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman hak puasa sunnah. Muasi dah eleu. Karena ya sumu yauman wa yuftiru yauman tidak ganti-ganti muasi dah elus ini satu muasi thumma siyamul itsnain wal khamis ubus pamuasi elus untuk elu hamis ima pasumui sikatelu thumma siyamu 3 ayyamin min kulli syahr muasi telu bahagi aman tiap-tiap bulan sapama bulan puasa bulan Ramadan atau kan apa itu bulan Mei, Zulhijjah, Dzulqa'dah, apa itu talan yang bulan Ramadan. Nah, kiamat apa itu bulan ini sedia bulan Ramadan, jika wajib sampai itu dinusian bulan Ramadan. Sunnat memuasai terlubangi tiap-tiap bulan. Wa afdaluha ayyamul bid. Duk tamanan halak apa ini ayyamul bid. Ini ayyamul bid elew sampuk telu, sampuk 4, sampuk 5 amban bulan paite hijri amban bulan paite syahr qamari amban bulan paite magpayam si bulan ini pergi bulan hijri pinayaman din bulan bulan bang bulan paite miladilu pinayaman ni elewin di bulan si bulan pinayaman din elew na terus ini
painte ayamul bidri sampuk telu sampuk kabat atau sampuk lima amban bulan kamari amban bulan painte sikide muslim bulan arabi yang painte binistai yang menjadi baik sampuk telu sampuk kabat sampuk lima amban Januari amban Februari gai sebagai bulan arabi kita sebagai Muharram Safar amban kemun di painte ini wa yusannu sawmu aktsari syahril Muharram wa Sya'ban duk sunnah usab memuasihan kaikahan amban elew Muharram buk Sya'ban kisah kemun painte elew painte bulan Muharram buk Sya'ban ni kaikahan amban elew sa painte sampuk lima amban Muharram painte tingain sampuk ennem sampuk pitu sampuk walu puasihan amban Muharram atau kan amban Sya'ban sampai perwempu importante gihaja painte kamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabok semosihan di bulan niyan kamil do gasa painte gisa painte pakulang naman iin bang pakulang naman iyan na dumain ni painte pasik si bab itu nasa din jadi painte bilang en painte saum tatawu saum sadine saum painte dumain lamu si maudu itu umus wa yawm ashura sunnah tusab pinosen yawm ashura buk yawm arafah itu si may painte Saudi asal kinatauhan may kaulamaan untuk sampai parinta painte siya sa magpasaplagin bang nitek kayo masyurain tek kayo yung arafahin asal katauhan teken wa sitatul ayyam di Syawal duk ene bahagi amban painte lo amban bulan Syawal bulan painte mapasunod si Ramadan tu wa yukrahu ifradu Rajab duk makruh kinartan tu bulan Rajab painte pinwasihan enggak painte sabit si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang musyahdi wa yaumul jumu'ati was sabt bisiyam duk makruh sab tartantunu elu jumaatin duk atau kan elu sabtu salin niyan bang tartantunu puasa painu muasik ko jumaat atau kan sabtu na makruhin semua ada painte muasik يوم بعد يوم مواسك كويتو كبته وسن نبي الله داود لي مواسك كويتو اسبوع كاسبوع مواسك نفسومو nabi sampai lumabay si Jumaat tapos ay na Jumaat yung bandangane ng kanya painte problemanya atau kasabtuli kanya painte sa nalasiin wa siyamu yawm ash-shak wa huwa yawm 30 min Sha'ban idha kana sahwan lub painte elew syak makruh sab yung musyakin pinosihan ini yung musyakin painte elew telungkuang man sahabat mangikinataw-tawhan magpasik ni Ramadani bang ga biki sa pama gimi katawhan mo sa pama demi sahara ati atau kan demi buo gimi katawhan mo pasik ni ini ay yan painte makruh wa yuhramu siyam yawm al-Eid pemuasa Al-Eid Muharram sab ini painte menjadi bagi hakan yang Al-Eid elo paglami-lami elo pag sinna-sinna us muasi sakkew na in painte hinarap wa yawmul adha Idul Fitr pagpuas painte Ramadan atau kan Idul Adha si bulan haji di menjadi painte pemuasian wa yamut tasyrik duk yene telu elo mapasuno amban Idul Adha ia telu elo painte menjadi persembalian kurban na iin dia menjadi seperti wasihan malaikat nih simia mutamatti atau akan qari simia apa itu menghaji mutamatti apa itu nusuk nih kalian mutamatti atau qari na dia sisi wajib sisi maksud balik itu sisi maksud balik dan apa itu pengatak dari maksud balik na menjadi sisi musim nanti apa itu ini wajib sisi nah ganta-ganta tagis mo pangurong si kaanin atau kan si kitirihin si sanging ituin na mamiyala ini sala na patawa o kita biro kakahanon dito jadi pagpaisay ko ni tabahsate lain na makamumpaat si may pangsa mu'min mo kita ininin baya kita menjadi mu'min jadi gani amal kita painte baya menjadi mu'min na
Suwe rusam kani aman kita di baya pinai seban, suwe kita kemun baya pinai seban, baya pinai tawa. Untuk teman saya ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.